وعلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasisin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatod na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ganap pangadyan yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kapatan tagdua. Paayat kapatan tagupad. In ayat nasabut Suratul A'raf. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di ayat ini pagpakuyag sin Allah Ta'ala ha mga bariman di hadunya kalnaon kakuyagan di hadunya aula kakuyagan adlaw kana tutungbasan kanila sin iarad nila in pamandu piyahatud sin Allah Ta'ala kanabihan aula na hakahinapusan nabi iwan rasul. Mga kakasisin Allah Ta'ala, dunguntan niyo impalman si maha tinggi. Wallazina amanu wa amilu salihat. Palman si maha tinggi. In mga sila bariman usog. Iban sim bariman babae. Nataayon sila. Usog babae maasbata mag-ammal. Piyapaamalan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unuin iamalan nila yan. Tuko sinatay. Hinang sinatay. Hinang sinatay tujuh patuhan. Tuko sinatay tujuh patuhan. Uno yan,
rukun iman unom. Iamalan nila tu kauhan tagupat kajam. Apabila nila tu iamalan kauhan tagupat kajam minal mu'minin al-abrar. Insilayan day nga mga bariman marayaw riha dunya iban sarayaw-rayaw hadlaw ka na. Mga anak ka pong magbayta sinusog marayaw riha dunya bukon kita niyo tao. Bang nagbayta in tao patawusog marayaw siya ang pawala dunhan ng kabayaan sintuhan amon embeta sinallahu ta'ala humul pujar mga silan tao daruhaka. Takabur sila haswara nila. Takabur sila hahinang nila. Iban way adat nila patuhan. Maita. Wala iamalan sinatay nila. Wala timaallo kinatay nila. Parukun iman unom. Antara sinipon iban tagipon. Dahil nga sa babihan ng Yahudi ban Nasara, amunin takabur. Amunin halipulo. Amunain siya ngi addad. Iban sin nagparagbo sa hinang nila, miyagad kanila. Ada po ni mga bariman. Alladhina jama'u bainal imani wal amalu salih. Humul abrar. Sila nin tao marayaw patuhan di dunya. Apabila marayaw na sila patuhan di dunya, antara nila magkahi marayaw sila. Mainta yadto. Sama sibu inatay nila tumaalok patuhan. Sama sibu insuara nila maglapal hakaridaan sintuhan. Sama sibu impito ang gauta baran nila magtaayon himinang sin kakuyakan iban karidaan si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na isiyusin tawiyam malan nila yan. Inrukun iman unum. Suku sinatay. Inrukun Islam 5. Suku simpito ang gauta baran. Nataayun indwayan. Yamalan nila. Fa innahum ahlul jannah. Sa bunal tuod parman sinallahu ta'ala in sila yan yari pa dunya tau surga. May tayad to. Sabab iamalan nila yung kabayaan sin Tuhan, wala nila iamalan yung kabayaan sin napsu nila, yung kabayaan sin syahwat nila, yung kabayaan sin pikilan nila. Sarawa amanu wa amilu salihat. Amo na in susungon na to, tay kuranin dunya ini, malubin dunya ini. In karayawan diha dunya ini, amin piagakawan sin tao, ubos na biyayta sin nabi kato, pabayta day nga Tuhan. Uno yan, mahal ka, uy hal ka. Kul mata'id dunya qalin. Kaya tayo sila aming karayawan diya dunya. Tiyo. Dahil nga sababihan papagsawsaw nin tao. Dahil nga sababihan papaglamit-lamito nin tao. Dahil nga sababihan papagulong-ulong nin tao. Dahil nga sababihan papagtabangon sila pakaniya. Sabab tiyo. Papagdihil-dihilon sila. Nahaw nin mataod. Adlaw ka na. Bariman dain nag-amal si matawod. Yay kuran nila na yung matawod diya dunya. May pagsawsawhan sa jay matawod kita sintaw. Bang hibanding madto, naubos na biyayta.
Tiyo-tiyo. Naunin mataon, adlaw ka na. Mga anak ka po. Lisuan ni manusia hamatao adlaw ka na. Tibutan ni manusia sintiyo-tiyo di hawawaw singgumi. Dahil nga sa babyan, imbar iman usog, imbar iman babae, la yabghuna anha hiwala. Di nila pindahan ng baita sintuhan. Di nila pindahan ng kabayaan sintuhan. Piyugos nila, inatay nila, impito ang gawtakbaran nila, pataalukon pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di sila malugos sin napso nila. Di sila malugos sin syahwat nila. Di sila malugos sin akal nila. Sa luguson nila, inakal nila, insyahwat nila, impito ang gawtakbaran nila, tumaalok pakabayaan sin Tuhan, amanu wa amilus salihat. Madto mga anak ka po. Na unim baita sin Tuhan, in amanu iwan sin amilus salihat, mahunit. Palman si masasud si mahatinggi, la nukallipu nafsan illa wus'aha. Wala na mo sila riyaak. Mag-ammal harukun iman unum mahunit. Wala na mo sila riyaak mag-ammal harukun Islam 5 mahunit. Illa wus'aha laha. Maulong kami kanila. Malasa kami kanila. Kaya ingatan na mo parman sintuan makaya nila imara nila. Wala na mo sila piyahinang kahunit kanila. Na may takihunitan ng tao. Yagad nin akal niya. Yagad nin pikilan niya. Yagad nin sarap kaya na naman niya. Insarap pag-iman, insarap maghinang pagkabayaan sintuhan, wala niya kaya na naman. Imbar iman usog, iman bar iman babae, kaya sarapan na nikadsimod nila, kaya sarapan na liog nila, kaya sarapan na pipaisan nila, sa kawa, labing insarap kanila, sin pangatayan nila, tumaalok pakabayaan si mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, la yabghuna anha hiwala. Dahil nga sa babyan, di nila napindahan ng kabayaan sin Tuhan, pakabayaan nila, pakabayaan sin sila, pakabayaan sin piagisunisunan nila, tutog na roon. Tutog na roon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inda akan iban siliangan, wala sila piyahunitan. Na may kiyahunitan ng tao. Ing kamatauran kiyahunitan, bariman din way. Bukon sila haatulan. Aula-aula na hamasa na tuwini, mabasag pa yung tauri maingat, mamayta sinatulan dahil sintaw maingat. Nasaan nagbabay tayong Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apabila in tautay Quran niya, in sulat kanya sintuhan. Quran iwan hadis, masub siya mamisyara sing kabayaan niya. Masub siya mamisyarahan sin pikilan niya, sin napsu niya, sin kiyana naman niya. Ang paimbar iman di. Maita, di siya mabaya takabur haswara. Di siya mabaya takabur hainang. Sisipuk nin ibadat niya. Sisipuk nin inang niya marayaw. Bang hiruhal sinto, uri pa yung atunin lawa. May kanlimarya resalisali. Iniayaran niya, habang manin ununo ibadat niya, di mainang takabur, di mahinang riya, di mahinang pagparungog-dungog. Amad to mga bariman, na imbar iman balikan tani, way kiyahunitan. Sabab wala sila piyahunitan sintuhan. Iban misan nakananam sila hunit, paluhayon da sila. Sinallahu ta'ala. Paluhayon kanila sinallahu ta'ala. Sabab Tuhanin nagdaak kanila, Tuhanin nagpapanjari kanila.
Ulaika ashabul jannah. Mga sila yan. Yamalan sinatay nila. Yamalan simpituang gautabaran nila. Tiyataramahan sila sintuhan paghulaan. Ajmal. Sa lingkat-lingkat. Masa na ito ini. Maliit na ito pag-ibadatan. Maliit na ito pagsambahayangan. Maliit na ito inang marayaw. Sabab mag-apas, mag-urul, magkita, simalingkat, iwan simarayaw. Ang bariman, sa lingkat-lingkat, iniamalan nila. Misan nila rin na makadto, misan nila rin na kanana manindayaw riya dunya. Bangman sila makalamuda karihilan sintuhan. Ulaika ashabul jannah. Sila yan yung mga tao. Tungbasan sin Allah Ta'ala hinang nila. Hinang sinatay nila. Hinang sinsuara nila. Hinang simpito ang gautabaran nila. Ashabul jannah tausul. Hum piha khalidun. Kakal sila anikmat sa rayaw-rayaw. Ang paindi adunya, aon karayawan niya, na hindakat lubukon sinalo. Inagibahan lubukon sinbaha. Indid turi. Mga anak ka po, amo yan hindi ay takato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuyagon kita niyo, biyasing kuyag nila. Uno pembeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Palman si Mahasuci, lianuan namu in pangatayan nila. Dahil nga pagiging, iwan di nga pagjangki. Dahil nga sa babianin bariman, usog iwan bariman, babae, di mang jajangki, di mangingigil. Jangki hun sadya sila, igil hun sadya sila, di sila magginuhino. Sali daway roon kanila. Ayan mga tuhan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Wayroon kanila pagigin, wayroon kanila pagjangki, wayroon kanila mangi, sabab mabuka sila masunog. Ingi sin pagigil iwang pagjangki, sunog halaumbaran sin tao. Sunog kabuhit niya, sunog hadlaw kana-kana. Sunog halawang kubol, sunog hamahsar, sunog kakkal waliyazu billah. Iniingat na sin tao sunog, sunog, minkiryaksan niya. Imbar ima, namuat tiningat nila muna. Dahil nga sabab yan, walay sabay nahum, illal mawaddati wal ikha. Way tuputan sin mangi haatay nila. Way tuputan sin pagigil ibang pagjangki halawm sin atay nila. Di tumuput, di lumaway. Naunura, illal mawaddata wal ikha. Amura impagkasilasa iwan pagtay manghud. Biyay ta sin Allah Ta'ala. Tay manghud niya. Nabihaon tuan sambil tay manghud niya. Bang syari dihilansin, bukun takulong na tay manghud. Kuriput kau yan. Yakbirullah. Illal mawadda. Wayroon halawm sinatay niyan. Diyantian niya na in pagigil, iwan pagjangki, iwan paglimut, iwan singkatantan, pagkasi, iwan paglasa, iwan tum-tum niya, langgong niya baita sin Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Yatim biya ta sintuan sa barang simbar iman maglanggo.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kawan tagupat ka dyan. Paragbusan niyo, in kamu ipon sin Tuhan maglanggong, bukun ipon Tuhan nagkakalo, nagiigi, nagjajangki. Ay kamu si Minguda Yahudi ban Nasara. Nah, uno pendeta sin Allah Ta'ala, tajri min tahtihimul anhar. Parman si mahasud si mahatinggi, pasurun namo sila, kahulaan sutsi. Pagkasutsi sila riya dunya, imaun sila sim pagkaun sutsi, minum sila sim paginom sutsi, nagaddat sila sinaddat malano, ingkatan yad tuhalawang kasutsihan, pasurun namo sila, ahula sutsi, ahula malano. Mga anak ka po, la yadkhuluha illa tahirun. Way makasudha na mo rin sutsi riya dunya. Natali ako nung kabtangan mo sutsira. Ampayanin tawa masanato ini komentitor. Amin mag-comment ka tanta na bisarasin tao. Sa imbisara niya, mayroon comment niya. Di kuno yan mga to. Imbar iman, di mamisarahan. Mamasarahan sadya sila bang marayaw. Bang mangi, naguhunong na sila. Sa biniyakad nila pamandu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imbukun, di kahundungan. Puno ba tulong na? Mga anak ka po. Tajri min tahtihimul anhar. Pahulaon sila. Ahula sutsi. Pagka sila halawm kasutsihan. Nauno pendeta sin Allah Ta'ala. Wa qalu alhamdulillah. Impamung nila. Ingkatan pupuji-pujihan. In mapatut na pujihun Allah Ta'ala. Panagnaan suratul Fatiha. Biyaitaan kita niyusin pamuji. Koyron taw mapatut siyang litun mo, pujihun mo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pupuji-pujihan. Intu punda pujihun. Amura imahasut si mahatinggi Allah Ta'ala. Naingkitan yung magkaya din yung dagbos. Mag-addati-addati. Long simbahasa milikan mag-respect. Ampay pupujihan intu punda pujihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naimpamong nila ini. Qalu alhamdulillah. Ingkatan pupuji-pujihan. Tunggal dapat Allah Ta'ala. Amoy naghidayat kamu. Sin karayawan dunya. Tutungbasan niya rihadlaw ka na amunin beta sin Tuhan suwa. In sila piyagi ino nila rumadlaw. Ininang kuyaon, katungbasan da ba? Ininang kuyaon, pasulwa da ba? Ampay masana to, ini nagsuicide, baya-baya na lang nasintuan. Bang niya ako pakadtun pasulwa, ibang bang niya ako pakadtun panalka. Ayaw, biyaitaan kaw, inininang marayaw, inininang mangin. Ang pakawiyo tangan akal. Pataallo ka, inakal mo pagkabayaan sin Tuhan. Na, unin pa mo sa mga bariman usugyan, ibang bariman babae. Kita nila manin. Tutong basan sin Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana. Lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bang bukun sa jamyarad sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Na di na to saon madawhat yung mga bihawon na. Bukon dirihilan hiapo mo. Bukon kawasa hiapo mo. Bukon kawasa sinisiyo-siyo. Manusia area babaw singgumini. Tunggal da imahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga bariman usog yung bariman babae, bangaon karayawan dumatong kanila, hipamong nila inlapalini, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya, laula an hadana Allah. Bukon tawin pujihon. Sa ingkatan ini, mamuji pa Tuhan. Katan pia panjarisin Tuhan, katumbu-tumbuhan, kahayup-hayupan, abatu-batuhan, kabudburan, namumuji pa Tuhan. Inhaunahan, suway sila mamuji. Allah subhanahu wa ta'ala, amuna imanu siya. Mangita sa taud-taud nikmat dihil kanila. Katan pia panjari, in sa taud-taud nikmat dihil sin Tuhan, habang sa manusia, usugiwan babang. In nakapamudjira, kurikin pamudji nila, amuraim bariman usugiwan bariman babai, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihaja, wa ma kunna linahtadiya, laula an hadana Allah. Asabab miyakad kau simpamandu, marayaw yung pag-iman mo. Asabab miyakad kau simpamandu, marayaw yung amal sinatay mo, marayaw yung amal simpituang gaw takbaran mo. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niyo. Bang nato di parayawn, impangagad niyo. Di asin pangagad hamasa niya. Hamasa sin sahabat, hamasa sin tadin. Unin biyata sin nabi, ingkusog, sinapsu sin tao, ingkusog, sin akal sin tao, makadanapsu niya, wanasawat niya. Yajharul jina. Lahilin pagjina, bukun tapukin pagjina. Kasratul harg, tumao din pagbuno. Pagbuno sinuno. Pagjihad fi sabilillah, bukun. Pagbuno sin tao. Muslim kay Muslim. Sambil mabuno niya, intay mangud niya. Waliyadu billah, kusog sin syaitan manasad. Habang man di makapag-amalin atay nila, habang man di makapag-amalin pituang gaw takbaran nila. Ayan mga tuan, na, yari na yung alamat hamasa na tuwinik. Yan nga sabab yan, palmansin Allah subhanahu wa ta'ala, Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Sabunal-bunal tuod. Naparatong namaun kanyang kanabihan iwan karasulan, nagdarasing kaadilan, nagdarasing kahatulan. Innakatay madahan, bariman usugi pang bariman babay. Magkakunahan na masay ni makadapang hindusing kanabihan iwan karasul. Naghinang na strategy kapandayan ni manusia kanya-kanya. Ing grupo na mo inilong niya, bihay ni. Parimpunan na mo inilong na bihay ni. Ginis babarapan na in. Mga anak ka po, ubus na in parmansin Tuhan, di nakakanapan, di nakamaynusan. Al-yawma akmaltu lakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam dina. Cukup na. Ikaruha. Nikmat balabi-labihan. Di man jari imyang kau ako makapag-ibadat, way pagkaon ko, way pag-inom ko.
kakuyagan sintuhan magad kawakabayan ni. Wa raditu lakumul Islam adina. Nabangkaw rin na kuyagan sin kabayaan sintuhan, ing kakuyagan mo yan nakal mo, ing kakuyagan mo yan napso mo, ing kakuyagan mo yan sahwat mo, ing kakuyagan mo yan sarap kaya na naman mo. Imbar iman, sarap mo na sinatay. Ladzatul iman, lanab sin pag-iman. Waladzatul taati wal ibada, sarap sin pagtaati man pag-ibadat. Dahil nga sa babiyan, di sila kabugatan, maraan kanila. Dahil nga sa babiyan, masusa sila, wang sila rin makaibadat. Lakad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Ayat dugay. Walakad ji'nakum bilhaq. Sa bunal-bunal tuod palman sinallahu ta'ala na paratong namaun kaniyong kasabunalan. Isinagatod kanabihan iwan karasulat. Walakin na aksarakum sumakawain kamatauran din kaniyong lilhaqi karihun. Kaastulan nila yung kasabunalan din hatuhan. Sa yung kakuyakan nila, aming kasabunalan, biya ita sinakal nila, biya ita sinapso nila, biya ita sinsyahwat nila. Waman adallu mimman ittabahawa. Ingkatan laong mangi, sa insangi kalaungan. Amuin agarun sinta uin hawanapso niya, insyahwat niya, inakal niya. Sin yaon siya piarahan sulat, harap niyo marin pangagad niyo. Na. Imbar iman, namung sila, alhamdulillah. Namu, kataan po puji-pujihan, harap mo kayo mo. Asabab piarahan mo kami pamandu. Wala daman kami nakatuligi. Amangi adunya iwan dihadlaw ka na ka. Lakad ja'at rusulu rabbina wa nudu palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya panawag-tawag sinallahu ta'ala yung malaikat. Pabaitaan sila. Kaya saddahan sila sintuhan. Misan sadyain kita ni uri, tao magbaita, siya sadyahan kau. Siya sadyahan kau sintaw, matasin darajat dahin kayo muing kuyag sintaw. Senior, waitaan si barangay ang nalong na inaming kuwang kanyo. Nagtutungkod, lumain. Mangi parasahan, lumain. Sabab yan tumbiyay tahirihil. Nagdihil tao. Indihilan tao. Imbar iman makuyag dahyad turagbos. Sa gawa labi ing kuyag nila. Hawyay ta sintuhan. Bang niyo inihinangun. Aon karayawan kaniwa kabuhi. Iwan aon karayawan kaniwa adlaw kana. Napabaitaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala malaikat. Insulga ini salingkat-lingkat wayroon di hadunya amilya lawag sintaw way comparison na hadunya alamat sadya. Napabaitaan kamu insulga yadto uris tumuha suku niyo bima kuntum ta'malun. Hangkan na hinang suku niyo tutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala sin iyamalan niyo
rukun Islam unum, iwan sin rukun Islam 5. Wala niyo iamalanin napso niyo, wala niyo iamalanin syahwat niyo, wala niyo iamalanin atay niyo, impikilan niyo, sakawa piatudyo niyo papamandu kabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayadto mga anak po, indeng hamang ayat, diay ta kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasis, sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun kabtangan kato taniyo, sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tao Makkah, iban tao Madina. Mahinang sabab daing kanila yung kiasaplag sin pag-aram mapakatilingkal sin dunya. Biyawbukan nila. Imbiyay ta sin junjungan alayhi salatu wassalam. Uno yan mga anak po. Nangasubo. Inhamuk sahabat. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panadi. Pagka kiyabay ta sin Nabi. Papasandalan sin Tuhan di dunya. Aun kayo ri dunya. Iman aun kayo hadlaw kana. Impangasubo na ya Rasulallah. Man naja. Hisim manusia masalamat sing kayo ri dunya iwan kayo hadlaw kana. Una muna impangasubo ning kayo ri dunya. Fi'lul ma'asi. Magmaksiatin tao. Kayo saya. Sa niya kananaman, niya sarap. In uno-uno na maksiat, in uno-uno na haram hinang mo. Kayo. Meta kayo. Di iblis, piya panjariri nga kayo. Pagsiksa ka niya kayo. Ini panasat kay mo iblis. Mangi kayo. Na yung pangasubo sin sahabatin niya Rasulullah. Isiwin masalamat sing kayo dunya ibang kayo adlaw akhirat. Qala sallallahu sallam al-imanu billah. Ini kasalamat tataw amureng pag-iman patuha. Pangasubusin taon, uno'y maksud sin iman. Qala, man qala la ilaha illallah mukhlisan. Hisiusin makapamung, makalapal sin la ilaha illallah, nag-ihlas siya. Makna niya iarad ning kabayaan sin Tuhan. Qila wa ma ikhlasuha ya Rasulullah. Impamung sinang ya Rasulullah. Biadinin hantang, biadinin dagbusin pag-ikhlas. La ilaha illallah. Qala an tuhjiju anha amma harram Allah. Tampananmu in ataymu, tampananmu in dilakmu, tampananmu in pituanggaw tabaranmu, daing hasabarang hiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napapataha ko ni naman sa nato ini. Yaon na nagbabang, yaon na nagkakamat, nagaatod pa, nagkikita pa, sin hiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbariman usog, ibambariman babae. Impangatod niya, kabayaan sin Tuhan. Impangdungog niya, kabayaan sin Tuhan. Insuara niya, kabayaan sin Tuhan. Inhibal sin pituanggaw tabaran niya, kabayaan sin Allah Ta'ala. Naim bukun bariman, magbaya-baya na siya. Dahil nga sabab dito. Rais sin Allah Ta'ala kanila. Amalun qalil al-ajru kasir. Hinang tiyo-tiyo
tungbasan sinallahu ta'ala sa taon-taon. Lapal sadya. La ilaha illallah. Bang timbangun mabugat dahil silangit iban lupa. Sa wayino-ino sin tao. Hingkay banan. Nagwawasihat. Kuno-kuno na ako lang naratungan sing kamatay. Kaan yung dakwan niya. Magtahalil ka ako. Imbari iman nagtatahalil asal. Imbari iman nagtutulkin asal. Imbari iman nagsasadya asal. Sabab di mo kaingatan. Lumaway ka o sakit at tawari. Ang pabiyeta sinjunjungan. Inauling zaman namin kita ni in kamatauran patay mo pa dya. Biglaan. Dahil nga sabab yan pagsasadya asal sinallahu ta'ala. Kita ni Quran, iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namura-murahan mga kakasi sin Allahu ta'ala. Uuhon na to inatay na to. Uuhon na to yung pitong gautabaran na to. Pataalukon na to pakabayaan sin Tuhan. Ayaw na to pataalukon pakabayaan sinakal na to, sinapso na to, sinsahwat na to. Saka uuhon na to. Inyawalihan na to, iwan sinjasad na to. Pataalukon pakabayaan si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tub-tub na rin to. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.